Pozdrav ljudi, evo ga novi video. Danas ću vam pokazat moj laser. Evo ga, velike. Ima ovdje jedna mala tačkica. Mora se pricnuti da dođe. Ima i ovdje jedna mala glavica. Moraš je staviti i otvoriti. Sad ću vam pokazati kako izgleda. Jedna tačkica. Ja. I evo ova glavica. Sad ću je staviti. Sad sam je stavio. Evo laser, vidite ga. Jedna mala tačkica. Sad ćete vidjeti kako izgleda. Ovako. Baš je prejako. Može ispod vode. Ovo sam kupio u Kaknju kod Kineza. Sad sam opet došao u Njemačku. Evo ga. Ima i drugi glavice, a njih nisam ponio. Njih ja sada nemam. I baš je prejako, mogu se ovdje otvoriti. Ima i baterije. Ovakve baterije treba. Ovakve male. Da vam pokažem šta piše na njoj. I ovako izgleda u ovom, ne znam vidite. Da stavim ove baterije. Ovako. Nije tačno. Da zatvorim opet. Naopako sam. Ovako. I opet ću staviti glavicu. Mogao bi staviti, ima ovo. Moja jaka. Treba snaga da otvoriš. Mogu staviti ovdje. Da mi visi. Šta bi bilo? Ima još. Ovdje nešto piše. Ne vidi se dobro. Ja ljudi, to je moj laser. Ja, evo vidite, evo ga opet. Ima je rupica jedna. Ja. To je bilo to i vidit ćemo se sutra. Stvari, svaki dan ću vam vidjeti, mogu izbaciti video i ja. Pozdrav ljudi, Allah imanet.